Ndagushuhuje mwaramutse ndabashuhuje kandi mbifuriza kugira ibihe byiza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye bya Leta Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Hari ibikomeje kugenda bivugwa, urugamba rukomeje kugenda rugaragara ku butaka bwa Leta Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho inyeshyamba z'umutwe wa 23 bivuga ko babahaye amasaha ntarengwa yo kuba bakomeje kuva ku butaka bwa Leta Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ese biraza gukunda? Benshi bavuga ko ari inzira igoye cyane kubera imirwano n'ubundi igaragara ko abasirikare bakomeye cyane b'umutwe wa 23 bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya. Ni nyuma yuko bivugwa ko ingabo za Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo zirangajwe imbere na Perezida Felix Antoine Tshisekedi zongeye kugaragaza imbaraga zihambaye ku mirongo y'urugamba mu bice bitandukanye bya Minembwe ndetse n'ahandi. Aka kanya urugamba rwongeye gusa n'uruhindura isura mu burasirazuba bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho indege zikomeje kugenda zivugana bamwe mu basirikare bakomeye b'umutwe wa 23 nyuma y'uko 23 itakaje ibice by'ingenzi ku butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hari byinshi biri kugenda bitangazwa ndetse n'icyakorwa kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke ku butaka bwa Kongo, nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yinjiye muri iki kibazo igasaba inyeshyamba z'umutwe wa 23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda kuva ku butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Icyo ngusaba nyaboneka ni sabone ndetse na like, ukatwereka urukundo ruhagije nkuko natwe tukwereka amakuru atandukanye kandi amakuru agaruka ko mirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Kongo ndetse n'icyakorwa kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke. Ni byinshi dukomeje kugenda dukurikirana cyane ku bitero bikomeje kugaragara mu bice bitandukanye bya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, muri Minembwe ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Ibyagiye bitangazwa byose tugiye kubigarukaho ndetse n'irukanwa ku butaka bwa Kongo ishyamba 23 General Sultan Makenga ndetse benshi bavugiye batangaza ko uyu mugabo yaba aramaze guhitanwa ndetse ibyo bikagenda bishyirwa mu kaga cyane ko bamwe mu baturage n'abakurikiranira hafi iby'umugabo bemeza ko bishobora kuba byarahinduye isura nyuma y'uko uyu mugabo yagiye atangaza inshuro nyinshi ko urugamba 23 iri kurutsindwa, ndetse bikavuga ko uyu mugabo yari amaze kwicwa kera 23 igasa naho ikomeza kugenda ibihisha. Byose tugiye kugenda tubigarukaho ndetse turebere hamwe ibikomeje kuvugwa ndetse n'icyakorwa kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke ku butaka bwa Kongo. Ndagushimiye kandi ngo wayikaze. Nyemerera rero duhere mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi ndetse na Minembwe, hakomeje kugaragara imiripuko, urubombe cyangwa se ibisasu bikomeje kugenda bitana bamwe mu baturage. Ibi byose tugiye kubigarukaho twifashishije mugenzi wacu ku murongo wa telefone wamaze kuhagera. Munyemerere tumwakire kandi mbahaye ikaze. Bwana munyamakuru ndakwakiye, byaramutse bite kuri igenekerezo y'itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu 2026? Yego bwana munyamakuru, ngira ngo nk'uko ukomeje kubivuga ibintu byakomeje guhindura isura hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, kuko iki ni kimwe mu gitondo abaturage bo muri Masisi, kuko ngo tubwana niho merereye, hari kubera ibitero semusiga. Ni ibitero rero bwana munyamakuru, nta muturage waryamye kuko guhera isaa 9 za mu gitondo imirwano yaritangiye. Ni ibintu bitari bisanzwe hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko ubu ngubu tubwana muri aka kanya imbunda nini ndetse n'intoya bwana munyamakuru zagiye zumvikana mu bice bigiye bitandukanye bituwe n'abaturage. N'imbunda rero ziri gukoreshwa n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta, bari kurasa ingabo za 23 zikomeje kugenda zigaragara mu mujyi wa Masisi. Ibi rero bwana munyamakuru byagiye bituma buri umwe wese ava mu duce yararimo, kuko ngira ngo byagize isaa 11 za mu gitondo abaturage benshi bari batangiye kuba bahunga, kuko imbunda nini ndetse n'intoya byumvikanaga ku buryo warebaga mu kirere bwana munyamakuru saa 10 za mu gitondo ukabona ni ibishirira gusa biri kugaragara, ndetse n'indege yakomeje kugenda yotsa izi ngabo za 23 bari gushyingurwa rero n'ibibombe by'umurengere bikomeje kugenda bigabwa mu bice bigiye bitandukanye ahari ibirindiro by'izi ngabo za 23. Rero muri aka kanya tuvugana imirwano iracyakomeje, imirwano yazindutse ikomeje n'ubundi gutuma izi ngabo zikubitwa bwana munyamakuru.
Yego, abantu benshi baribaza bati urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko rugenda rusatira ugutsinda kw'ingabo za leta nyuma y'uko M23 itakaje ibice by'ingenzi, habagiye gukurikiraho iki bwana munyamakuru? Nyuma y'uko isi n'amahanga bemeje ko M23 irekura ibice by'ingenzi, aka kanya biravugwa ko yahawe amasaha 48 ko yavuye Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Urabona ibintu bishoboka cyangwa haraza gukora umuriro, dore ko perezida Faci cyangwa se perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bivuga ko yaguze ibikoresho bikomeye bya gisirikare byo kugira ngo arebe uburyo yahangana n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. yego bwana munyamakuru, ngira ngo izi ngabo za M23 ntabwo zifuza kuva mu bice bigiye bitandukanye. ni nayo mpamvu rero hajya hagabwa ibitero n'ubundi bwana munyamakuru. Ibitero byagiye bigaragara muri Masisi ndetse no mu mujyi wa Goma. Ibitero byaraye bibaye ku mugoroba ndetse byanazindutse biba. Impande zombi zakomeje kukozanyaho, kuko muri aka kanya ingabo za M23 zinangiye zivuga ko nubwo zikomeje kugenda zitakaza, zifuza kuva mu bice zagiye zifata, ndetse bavuga ko bararekuye ibice bigera mu 10 bitari kugenda bibashyira kuri puresha. Rero niyo mpamvu babyutse bagaba ibitero bwana munyamakuru byaguyemo abaturage 8 bo muri Masisi. ni ibitero nk'uko nabivugaga, imbunda nini ndetse n'intoya hifashishijwe ibimodoka by'intambara. Rero bwana munyamakuru, imirwano iri kubera hano muri aka kanya, abantu benshi bakomeje kuva mu ngo zabo kuko niho hari kubera isibaniro. Bombe bikomeje kugenda bisenya imiturirwa igiye itandukanye yo muri Masisi ndetse n'inzu z'abaturage, ibikorwa by'ubucuruzi. urabona ko hahungabanye, ndetse muri aka kanya tuvugana bwana munyamakuru ndi kureba ahakorerwa cyane cyane isoko ryahuzaga impande zigiye zitandukanye zakwihahiraga cyane cyane mu mujyi wa Masisi. ariko ubu ngubu tuvugana ni isoko bwana munyamakuru ryarasweho urubombe rwari rurashwe ku ngabo z'u Burundi. ngira ngo Imana ikinga ukuboko. ngira ngo wowe bwana munyamakuru, ubwo wampamagaraga ku murongo wa telefone n'ubundi igisasu simusiga cyaguye hafi yacu, ngira ngo niyo mpamvu habayeho gutinda kuba twavugana ku murongo wa telefone, kuko bwana munyamakuru twari muri bamwe bari bagiye kuraswa n'ingabo za M23, ariko ku bw'amasengesho y'abadukurikirana ndetse bifuza kuba twabaha amakuru 5 kuri 5, bwana munyamakuru twaje kurokoka iki gitero. ni igitero n'ubundi cyasize gisenye isoko nk'uko nabivuze byo mu mujyi wa Masisi. rero muri aka kanya ingabo za leta zamaze gusesekara mu mujyi ndetse zikomeje ibikorwa byo kuzimya bwana munyamakuru. Yego, aka kanya nyemerera twerekeze Minembwe, akomeje kumvikana n'ubundi imirwano hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abenshi bemeza ko muri Minembwe hakomeje kugaragara ibitero bikomeye, kandi ibitero bikomeje gusiga bisenye bimwe mu bikorwa remezo byegereye uyu mujyi wa Goma. Muri aka kanya umujyi wa Goma ukomeje kugaragaza impungenge mu bikomeje n'ubundi kugenda bigaragara cyane, ko benshi bemezaga ko mu mujyi wa Goma hari umutekano, kandi umutekano usesuye, bigatuma rero benshi bavuga ko M23 ibyo biriha uburenganzira bwo kutarekura uyu mujyi. Aka kanya leta zunze ubumwe za Amerika ku gitutu gikomeye bamaze gushyira urutonde rw'imijyi M23 igomba kurekura, harimo n'umujyi wa Goma ndetse na Bukavu, ku itegeko rya bamwe mu bakurikiranira hafi iby'iyi mirwano. Bavuga ko inyeshyamba z'umutwe wa M23 kuba zarekura ibi bice by'ingenzi byo ku butaka bwa Kongo bisa nabigoye, nyuma y'uko ngiyo inkuru yagiye igaragara ko M23 byakomeye mu mujyi wa Goma igomba kuwutakaza. ni nyuma y'uko benshi bagiye batangaza ko M23 yategetswe ku mugaragaro kuva muri ibi bice, aho bivuga ko M23 igomba kuva mu mujyi wa Goma na Bukavu yiruka kibuno mpamaguru, nyuma y'uko indege zikomeje kugenda zibamirire ibisasu mu bice bitandukanye. Mu by'ukuri bwana munyamakuru, muri aka kanya Minembwe ishusho ihari ni iyihe?
yego bwana munyamakuru, ngira ngo muri Minembwe naho haramutse ibitero bigiye bitandukanye. Ni ibitero byasize ingabo za M23 ndetse na Twirwaneho bongeye guta intwaro ndetse biruka urw'amaguru, dore ko bwana munyamakuru mu misozi miremire ikomeje gukikiza Minembwe cyangwa se ikikije Minembwe haragaragara abasirikare benshi b'ingabo za M23. ngira ngo rero bwana munyamakuru baje kongera gufatwa Bushi, ndavuga umutwe witwaje intwaro ufatanya n'ingabo za M23. Ni ingabo rero zakomeje kugaragaza ubwicanyi ndengakamere, kuko murabizi ko muri Minembwe hagiye hagaragara abanyamurenge benshi bagiye barekarama gutwikirwa amazu, ngira ngo amavideo amwe n'amwe nakomeje kugenda nyakwereka, kuko bwana munyamakuru muri aka kanya abanyamurenge benshi bo muri Minembwe bakomeje kugenda bagaragaza ko n'ubundi batishimiye ibikorwa biri kugerwaho n'izi ngabo, kuko aka kanya bari guteza ibyago byinshi mu baturage, kuko izi ngabo za M23 zongeye kugaragara mu bikorwa byo gusahura ndetse no kuba zikomeje kubangamira abanyamurenge mu duce tugiye dutandukanye tugize Minembwe. ngira ngo Minembwe rero hari harahungiye abaturage benshi bavuye muri Uvira, ahantu bifuzaga ko bagira amahoro n'umutekano, ariko ubu ngubu akaba ariho hakomeje kugenda haba isibaniro ry'imirwano. Imirwano n'ubundi ikomeje kugenda ibashyira hamwe bwana munyamakuru, ubona ko muri kano kanya ingabo za M23 muri Minembwe zirishwe kuhatakaza, kuko hari ibice by'ingenzi bamaze kuba batakaza bwana munyamakuru. n'abantu benshi baremeza ko urugamba ko rukomeza kugenda rugaragara mu bice bitandukanye bya Minembwe bitewe no kuzazana umwuka mubi w'imirwano ikomeje kugaragara ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Benshi bemeza ko igihe cyari kigeze kugira ngo abone umutekano bigaruke, ariko muri aka kanya amakuru akaba atugeraho yemeza ko ibitero bya drone muri Minembwe byongeye gufata indi ntera. Bwana munyamakuru, aka kanya imbohe zimaze gufatwa ku rugamba muri Minembwe zingana iki? Duheruka hari bamwe mu basirikare bakomeye cyane ba M23 barimo na guverineri w'intara y'Amajyepfo bamaze guhunga. Mu by'ukuri aba basirikare bamaze guhunga mu bice bitandukanye bya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga wiki? yego bwana munyamakuru, ni intsinzi ikomeye ku ngabo za M23, cyane cyane ubwo impamvu mvuze gutyo nuko abafatanyabikorwa babo batwirwaneho n'ubundi aribo bakomeje kugenda bafatirwa muri bino bitero. Ingabo za M23 muri Minembwe zikomeje kugenda zishora ingabo zatwirwaneho, kuko muri kano kanya mu mbohe zimaze gufatwa bwana munyamakuru harimo Colonel Rugabo wo ku ruhande rwa twirwaneho. ingabo za M23 impamvu ndi kuvuga ngo ni intsinzi nuko imirwano barwanyemo uyu munsi batigeze bongera gusubizwa inyuma mu rwego rwo hejuru, kuko ngubu tuvugana bari mu misozi ya Karingi, ndetse ni imisozi yakomeje kugaragazwa nk'imisozi bakomeje kugenda baturamo, naho ibice bitewe n'abaturage ho bakomeje kugenda bavamo. n'ubwa mbere rero izi ngabo zihagazeho ndetse zikaba zitarava muri tuno duce. Gusa ingabo za FARDC ndakubwiza ukuri ko muri aka kanya bari gutambutsa ibitwaro biremereye, harimo ingabo z'u Burundi n'ubundi bategereje isaha n'isaha kuba bakotsa zino ngabo kuzikora mu misozi miremire, kuko ubu ngubu imbunda nini ndetse n'intare bikumvikana mu bice bituwe n'abaturage, n'ubwo abaturage benshi bakomeje gufashwa n'ingabo za FARDC bakomeje kuvanwa mu bice biri kuberamo imirwano, kuko aka kanya tuvugana mu duce tugiye dutandukanye tugize Minembwe hari kugaragara ingabo z'abazarendo ndetse n'ingabo z'u Burundi nibo bari kugenzura ibice binini bya Minembwe. urumva ko rero bwana munyamakuru ingabo za M23 zo zamaze gutsindwa urugamba nyuma y'uko zitakaje abayobozi bagiye batandukanye, harimo na Sultan Makenga buri umwe ataramenya ibye. Gusa no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aheruka kugaragara akomeretswa mu bitero byabereye hafi y'imisozi ya Kara mu kibaya cya Rusizi, ubwo yongeraga kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba.
rero kuva umuyobozi yakongera kuba atagaragara mu bitangazamakuru ndetse n'ahandi, nubwo benshi bavuga ko ari ukugira ngo atazagabwaho ibitero n'ingabo za FARDC, we na Colonel Nanga bakomeje kugaragaza gucika intege ndetse hagaragaye icyuho gikomeye nyuma yo kubabuza w'ingoma. Muri aka kanya rero bakakomeje kugenda bamburwa uduce tugiye dutandukanye bwana munyamakuru. yego n'ubundi benshi baravuga bati ese mu by'ukuri ni iki cyakorwa kugira ngo amara umutekano bigaruke, dore ko benshi bemeza ko urugamba aho ruba rugiye gukomera rushobora kuba rugiye kurangira. Muri aka kanya benshi bafite impungenge z'ibibazo bitandukanye mu kubaza bati ese mu mujyi wa Minembwe hakomeje kugaragara ibitero kandi bigenda byibasira abaturage, kugeza ubwo guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yahakanye ibivugwa ko ngo abasirikare babo baba bari gutakazwa cyangwa se bari kwicwa n'ingabo z'umutwe wa 23 ndetse n'abaturage. Patrick Muyaya yanyomoje amakuru avuga ko ahubwo aribo bari gukora operasiyo zikomeye zo kwigarura ibice ku butaka bwa Minembwe. Mu by'ukuri aka kanya twemeze ko Minembwe iri mu maboko yande bwana munyamakuru, ese FARDC mu masaha make ishobora kwigarura iki gice cya Minembwe cyangwa bishobora kurangira n'ubundi ihasize aho gatwe? Yego bwana munyamakuru, agace ka Minembwe, reka mvuge Minembwe yose gikomeje kugaragaramo ingabo za FARDC nubwo zitaremeza neza ko zamaze gufata kano gace, kuko ngira ngo bwana munyamakuru ingabo za leta zamaze gufata ibice bya Minembwe byinshi cyane cyane bitewe n'abaturage. Ingabo za M23 rero zo zisigariye mu misozi ndetse zikomeje gutirwa no guhunga. ngira ngo Minembwe ni agace kagaragayemo ingabo nyinshi za M23 zishyikirije leta ndetse zifuza ubufatanye n'izi ngabo za leta, kuko ingabo za M23 hasigaye mbarwa, kuko ngira ngo ibitero bigiye bitandukanye biri kugenda bigaragara muri Minembwe ndetse n'ahandi hari kugaragara ingabo za M23 ziri kuvanwa, ziri gusaba kuba bazikura mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo babe barinda umutekano wabo ndetse banagabanye impfu nyinshi zikomeje kugenda zigaragara. Ngo ingabo za M23 zongeye kugaragara mu isura mbi yo gukoresha ibikoresho bidafashe cyangwa se bidafite imbaraga, ndetse no kuba bakomeje kugenda batakaza byoroshye, batangiye kugenda bacika intege, kuko ngubu tuvugana ingabo za leta zimaze gufata imbohe nyinshi muri Minembwe, kuko muri iki gitondo bafashe abasirikare bagera muri 200 harimo n'ingabo za twirwaneho muri Minembwe. Urumva ko rero abaturage bamaze kubona ko izi ngabo nta bice zikiri kwigarura ahubwo zikomeje kugenda zikubitwa inshuro. Muri kano kanya ingabo za leta nizo zikomeje kugenda zigenzura ibice binini bya Minembwe. Ingabo za M23 zo ziri kugaba ibitero ziri mu misozi ikikije Minembwe bwana munyamakuru. Abantu benshi bari kwibaza bati ibitero bikomeje kugaragara ku butaka bwa leta ya Demokarasi ya Kongo bisa naho bishobora kuzana umwuka mubi muri aka karere, bigatuma habaho imirwano n'ubundi itarigera irangira ku butaka bwa Kanga. Mu by'ukuri aka kanya twavuga ko imirwano ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itazigera irangira nk'uko bigaragara. Yego bwana munyamakuru, ikigaragaza ko ino mirwano itazarangira byoroshye nuko ibitero n'ubundi biri kugenda biri kugabwa n'ingabo zishoboka pe. Ndakubwiza ukuri ko ingabo za M23 zagabanutse ku kigero kiri hejuru, ariko bakaba batari gushyira hasi intwaro. Ibi rero biri gutuma abaturage babigenderamo, ngira ngo mu duce tugiye dutandukanye tugize Uvira, Minembwe ndetse Masisi ndetse no mu mujyi wa Goma hari kugaragara ibitero bya hato na hato bigaragaza ko n'ubundi intambara itazigera irangira, kuko abantu benshi bibwiraga ko umujyi wa Uvira utazongera kugaragaramo ibitero bigiye bitandukanye, ariko nyuma mwarabibonye ko ingabo za M23 zagabye ibitero ndetse n'uyu munsi imirwano ikomeje. Hakaba hari igice kinini cya Uvira kitari gukora cyane cyane kubera ko hari kubera imirwano, hari ibirindiro bya FARDC hakomeje kugaragara
imirwano ndetse no gufatwa bunyago kw'ingabo za M23. Rero intambara irimbanyije ndetse benshi bwana munyamakuru nabwira ko amahoro n'umutekano kugira ngo bigaruke birasaba imbaraga zitoroshye, birasaba ubwitange bukomeye cyane cyane bwo kuba impande zombi zayoboka inzira y'ibiganiro, kuko ingabo za M23 na bake basigaye bakomeje gukora akazi katoroshye bwana munyamakuru. n'ubundi abantu benshi bari bazi urugamba rwakomeje gufata indi nk'umukano ku butaka bwa Kongo. Ndagira ngo nkubaze by'ukuri, nubwo hari kuzamo za mubande, ariko ndi kugira ngo ubaze nti aka kanya ishimutwa ry'abanyamurenge bivugwa ko M23 yabishimuta abanyamurenge, ndagira ngo ugire icyo bivugaho. Yego kana munyamakuru, nabigarutseho kenshi cyane cyane muri Minembwe hagaragaye ishimutwa ry'abanyamurenge cyane cyane b'abasore, inkumi bari kwinjizwa mu gisirikare kugira ngo bafashe zino ngabo za M23. Rero niyo hohoterwa ari gukorerwa abaturage ndetse abari ku byaga bwari abanyamakuru bari kuhasiga agatwe. Ibi rero n'ubundi bishyiraho izi ngabo, kuko muri kano kanya ingabo za M23 zikomeje kugenda zibangamira abaturage ndetse zikomeje gushimuta abantu benshi, bakomeje kugenda babura ababo bakinjizwa mu gisirikare ndetse bikabaviramo kuba bakomeje kugenda bicwa, cyane cyane ubwo n'imbunda nini ndetse n'intoya biri kugenda bigaragara mu bice bigiye bitandukanye. Ngeragora bwana munyamakuru, Minembwe yose muri kano kanya ikomeje kugaragaramo ibitero bidasanzwe kugabwa mu baturage. Rero abaturage benshi bakomeje kugirwa inama n'ingabo za leta ndetse no gusabwa kuva mu bice bigiye bitandukanye bakerekeza mu bice bitarimo imirwano, kuko ingabo za FARDC ziri kugenda zicumbikira abaturage ahahoze harimo ubuyobozi bwa leta. Ubw'ingabo za M23 zakomezaga kugenda zifata ibice bigiye bitandukanye. Rero niho hari ubuhungiro bw'abasivile bakomeje kugenda bava mu bice bigiye bitandukanye, kuko bari gukorerwa ihohoterwa. Bwana munyamakuru, njyamo no muri iki gitondo hari imiryango myinshi yabuze abaturage bagiye bagenda bafatwa bunyago n'ingabo za twirwanaho ndetse n'ingabo za M23 bwana munyamakuru. Yego, abantu benshi n'undi baribaza bati ibi byose bivugwa kuri M23 gutakaza ibice by'ingenzi ku butaka bwa Kongo, benshi bagenda n'undi bagarukaho bavuga ati ese ibi bintu bishobora kurangira bite nyuma y'uko bose babona ko intambara iri kubera ku butaka bwa Kongo isa niyo fashe indi ntera, cyane ko n'abakurikiranira hafi ibikomeje kugaragara ku butaka bwa Kongo bemeza ko igihe kigeze kugira ngo imperuka n'ibikomeje kugaragara ku butaka bwa Kongo bibe byahagarara. Benshi bemeza ko igihe kigeze kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke, dore ko perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ifashe iya mbere mu kwereka isi n'amahanga ko yiteguye gufata ibice by'ingenzi. Ni mu gitondo cy'amarira cyongeye kugaragaramo imirambo y'abasirikare ba M23 mu gice cya Minembwe. Ibi kandi bikagenda bishyira igitutu gikomeye n'ubundi ku mirwano ikomeje kugaragara. Abenshi bavuga bati General Sultan Makenga ndetse n'abayobozi batandukanye ku butaka bwa Kongo bagenda bagaragaza ko urugamba rugiye gufata indi ntera. Mu by'ukuri abantu benshi baribaza bati ibi byose bikomeza kuba bifite ishusho yihe? Ese mu by'ukuri ni ikihe cyakorwa kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke, dore ko aka kanya bikomeje gusa n'ibigorana cyane mu mirwano n'ubundi ikomeje kugaragara mu bice bya Minembwe. Drone zikomeje kugenda zimisha ibibombe mu bice bitandukanye. M23 nikomeza kugenda ibivuga intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo irakomeye. Drone zikomeje guteza ibyago ku baturage b'abasivile nk'uko amakuru atugenda atushikaho abitangaza. RDC kandi abayobozi bakuru b'inzego z'umutekano bashinzwe ubucukuzi butemewe bw'amabuye y'agaciro batangiye guhunga intambara y'ubukungu muri RDC hagati y'Ubushinwa na Amerika. Yifashe gute? Byose mu makuru yacu akurikira tugenda tubigarukaho. Kandi Amerika yategetse RDC icyo gukora kugira ngo birukane inyeshyamba z'umutwe wa M23. Katumbi yagize icyo avuga ku itegeko nshinga rya DRC perezida Felix Antoine Tshisekedi ashaka guhindura. Byose turagenda tubigarukaho. Nyemera rero ngugarukire kuri iyi intambara ikomeje kugenda
ica ibintu ku butaka bwa leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo. Mbere y'ibindi byose, ni inkuru isa n'ikomeye cyane, ni inkuru yagiye igaragara mu bitangazamakuru hafi ya byose byagiye bigaruka kuri iyi mirwano. Intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo. RDC iragenda irushaho gukomera, aho imirwano ikomeje ku mirongo yose y'imbere ku rugamba, mu gihe umutekano ukomeje kuba muke kandi impungenge ku baturage bahatuye zikiyongera. Amakuru atangazwa n'ubuyobozi bw'umuryango w'abibumbye agaragaza ko ibi bikomeje gukomera, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, aho ihuriro Alliance Fleuve du Congo FC23 rihanganye n'ingabo za leta ya RDC FARDC mu mirwano idasiba umunsi ku wundi. Umuyobozi wungirije wa misiyo y'umuryango w'abibumbye muri RDC MONUSCO Viviane Vadepere yagaragaje ko hari kwiyongera gukomeye kw'imirwano, ashimangira ko uburyo bwo kurwana buri guhinduka ku buryo bugaragara. Yavuze ko imwe mu mpinduka zikomeye ari ikoreshwa rya drone mu bikorwa bya gisirikare rikomeje gufata intera idasanzwe. Izi drone zikoreshwa mu kugenzura aho umwanzi aherereye, gutanga amakuru yihuse ku rugamba ndetse no kugaba ibitero ku birindiro bya FC23. Ibi byatumye imirwano irushaho gukomera, kuko uruhande rubasha gukoresha izi drone rw'ikoranabuhanga neza ruba rufite amahirwe yo gutsinda uru rugamba. Iyi mpinduka mu buryo bwo kurwana si nshya, ahubwo ifite inkomoko mu iterambere ry'ikoranabuhanga mu bya gisirikare ku isi hose. Mu myaka ishize, intambara nyinshi hirya no hino ku isi zatangiye gukaza umurego, cyane cyane ku ikoreshwa rya drone nk'intwaro z'ingenzi, kandi ubu nibyo biri kugaragara mu makimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amateka y'intambara rero agaragaza ko abayobozi batandukanye ba M23 bamaze guhura n'uva gusenya kubera izi drone. Aka karere k'ibiyaga bigari rero katigeze kagira amahoro arambye kubera imirwano, ahanini bitewe n'inyungu zishingiye ku mutungo kamere ubarizwa mu karere kacu cyangwa se muri aka karere dutuye, nk'amabuye y'agaciro arimo zahabu, korota n'ayandi akenerwa cyane ku isoko mpuzamahanga. Ibi byakurikiye inyungu z'ibihugu n'amasosiyete mpuzamahanga, bituma imitwe yitwaje intwari ikomeza kwiyongera. Ikoreshwa rya drone rishobora kugira ingaruka zikomeye ku isi ndetse no ku isura y'iyi ntambara, haba mu kuyihutisha cyangwa se kuyigira ndende bitewe n'uburyo ikoreshwa. Hari impungenge ko rishobora gukomeza guteza ibyago ku baturage, cyane cyane mu gihe rikoreshejwe mu bitero bidasesenguye aho abantu batuye. Mu by'ukuri, tugana ku musozo, abasesenguzi bemeza ko niba nta ngamba zikomeye zifashwa cyangwa se zafashwe mu rwego rwa politike n'ububanyi n'amahanga, izi mpinduka mu buryo bwo kurwana bishobora gutuma intambara irushaho gukomera aho kuyigabanya. Mu gihe ibi bikomeje, amaso y'amahanga akomeje guhagarika muri DRC mu gushaka ibisubizo birambye byazana amahoro, cyane cyane binyuze mu biganiro bya diplomasi no gushaka uko impande zose zaganira ku mizi y'iki kibazo kimaze imyaka myinshi ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi benshi bakomeza n'ubundi kugenda bigaruka bavuga ko imirwano ko ikomeza kugaragara ku butaka bwa Kongo ishobora kuzazana isura itandukanye n'abantu benshi batekereza. Ibisasu bya drone za FARDC byahitanye abantu nanone nk'uko bigenda bitangazwa n'imwe mu bitangazamakuru bitandukanye, ndetse benshi bavuga ko ibitero bikomeje kugenda bigaragara muri Minembwe bishobora gusiga ubuzima bw'abanyekongo bugiye mu kaga, nk'uko amakuru dukesha imwe mu binyamakuru bikomeje kubyandika. Ibisasu bya drone za FARDC bikomeje kugaragara mu bice bitandukanye by'umurenge, ndetse ibi kandi bikagenda bigaragaza ko intambara ishobora kuzaba mbi cyane mu gihe imisozi miremire y'umurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ijoro ryakeye rishyira ku itariki ya 27 tariki ya 27 ubwo ni ijoro ryakeye hagaragaye ibitero bikomeye, kandi ibitero byakomeje kugenda bihitana abantu benshi ku butaka
butaka bwa Congo harimo n'abasirikare bakomeye b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu duce dutandukanye twa Minembwe ndetse no mu bice bya Madegu na Gakenge. M23 yirutse kibunamo amaguru ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'abafatanyabikorwa bazo barimo ingabo z'u Burundi, abarwanyi ba FDLR ndetse na Wazalendo bakomeje gushwiragiza inyeshyamba z'umutwe wa M23 bazikura mu bice bitandukanye bya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abenshi bemeza ko urugamba none rugiye gufata indi ntera ku butaka bwa Congo nk'uko amakuru adushika akomeza kugenda abivuga. Bwana munyamakuru, tugana ku musozo, ibi rugamba urarubona gute muri Minembwe ndetse n'ibitero bikomeje kugenda bihagabwa? Yego bwana munyamakuru, ngira ngo tuvugana aka kanya ndahebera cyangwa se ndi hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kugira ngo umenye impumeko biri kubera hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Muri aka kanya rero icyo nakubwira bwana munyamakuru ni uko imirwano ikomeje kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu bice bigiye bitandukanye. Ngira ngo bwana munyamakuru, haragaragara ishusho y'uko izi ngabo za M23 zamaze gutsindwa urugamba, ahubwo icyo zibona ni uko zakwitekara zikavuga ko zahagaritse imirwano mu buryo bweruye, kuko aka kanya izi ngabo zikomeje gukubitwa inshuro, yaba Bukavu, Gomayo yabaye isibano ry'imirwano. Ngira ngo bwana munyamakuru, amavideo nagiye nyaguha y'ibiri kubera hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, uburyo ababyeyi bakomeje kwicwa by'urubozo cyane cyane muri Minembwe, kuko Minembwe abanyamurenge bo bakomeje guhurika, abadashoboye kuba bahunga urugamba kuko bari hagati na hagati, kuko ingabo za leta aho zitarabohora ingabo zatwirwaneho nizo zikomeje kugenda zigaragaza ibikorwa bitari byiza. Ngira ngo rero bwana munyamakuru, muri aka kanya ibikorwa biri gukorwa n'ubundi biragaragaza ko ino ntambara kurangira atari ibintu byoroshye, kereka igihe ingabo za M23 zizafata iya mbere zikavuga ko zihagaritse imirwano, kuko muri aka kanya n'ahandi muri Masisi bwana munyamakuru naho hari kugaragara ibikorwa bitari byiza cyane cyane imbunda nini ndetse n'inama biri kumvikana. Numva ko rero twaraye tudasinziriye ndetse n'umunsi ukaba ugiye kuba wirirwa ari uw'imirwano. Ngira ngo imirwano iki ni icyumweru cya kabiri imirwano iri kuba, ndetse ingabo za M23 zitakaza abasirikare benshi ariko zikanga kuva ku izima. Ngira muri aka kanya rero bwa munyamakuru bakomeje gutsindwa mu bice bigiye bitandukanye. Aka kanya rero mu mekari y'abaturage nuko bo bifuza ko ingabo za leta zafata ibice bigiye bitandukanye, hanyuma ubuhahirane kongera bugasubiraho, kuko ubu ngubu tuvugana muri Masisi hari kuvugwa inzara, Sake ndetse n'umujyi wa Goma, ubukene bukabije bwatangiye kugenda bugaragara bwana munyamakuru. Ndagushimiye cyane. Turaza no kugaruka mu bice bitandukanye FARDC yagabye ibitero bya drone bihitana abantu babiri muri Mikenke, turagenda tubigarukaho. Ndagushimiye cyane. Yego urakoze cyane bwana munyamakuru.